alit sareng sami punapi gatra rahinane makin. Cek Kalimantan, Yang Bu. Bu. CS Tengkara. Nggih. Kantun semangat nggih nyarengin pepelajaran bahasa Bali rahinane makin. Semangat, Bu. Yeay. Nggih, kecunduk malih sareng Ibu ring pepelajaran ring rahinane makin. Nah, sedurung pepelajaran puniki kekawitin, indayang becikang dumun genah melinggih alit-alite. Mangda nenten bungkuk. Rerah genah sane becik. Siagayang taler piranti pepelajarannya minakadi buku tulis, pulpen, mangda danganan alit-alite nyarengin pepelajaran. Nggih, sampun sami niki melinggih becik nggih. Nah, sedurung kelanturang ngiring dumun kawitin pepelajaran puniki antuk nguncarang pangan jali umat. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nggih, mangdane pepelajaran puniki presida memargi antar ngiring iraga nunas ice mangdane kaician pemargi sane becik during pepelajaran puniki presida mapi kulihang. Ngiring dumun berdoa bersama. Berdoa kekawitin. Doa selesai. Nggih, sampun sami niki ngeranjing ring Google Google Meeting niki. Sampun, Bu. Ampun, Bu. Sampun nggih. Nggih, indek link absensi sampun taler sobiahang Ibu ring Google Classroom. Sampun kedagingin? Sampun nih, Bu. Sampun, Bu. Nggih, becik bisa niki sampun kedagingin. Nah, inggih halit-halit sareng sami ring awuku sane sampun lintang iraga sampun melajahen indek wangun kruna polah miwah kruna dwi lingga. Nah, napike wenten alit-alite sane kantun eling. Dinda, Bu. Inggih, Dina Yang, Bu. durusang. Kruna pola inggih punika kruna sane polih pengater anu suara nya ma na nga. Kruna dwi lingga kruna sane kekaping kalihang. Wenten dwi sama lingga, dwi maya lingga, dwi samatra, dwi purwa miwah kruna dwi wasana lingga nika, Bu. Inggih, suksema niki Dinda sampun eling ring pepelajaran sane sampun lintang nika ngenenen indek kruna polah. Kruna polah punika kruna sane polih anu swara nya me ne nge. Miwah kruna dwi lingga punika kruna sane kekaping kalihang. Wenten kruna dwi sama lingga, dwi maya lingga, dwi samatra, dwi purwa, miwah dwi wasana lingga. Inggih ring rahinane mangkin kalanturang malih indek wangun kruna sane tiosan ngenenen indek kruna napi sane sampun wenten sane sampun ngewacen indek materi sane sampun kesobiahang Ibu. Tiang Bu, sampun. Wenten sandi suara miwah wangun lengkara. Nggih, becik nggih Ika sampun niki taler ngwacen. Wenten ring materi rahina mangkin punika iraga pacang melajahin indek sandi suara miwah wangun lengkara. Nggih, wenten taler tetujon ring pepelajaran rahinane mangkin mangda alit-alite uning. Inggih punika mangkin jagi share Ibu.
Wenten daler tetujon pepelajaran ring rahinane mangkin inggih punika melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan asinkronus dan sinkronus dan model pembelajaran kafe. Kafe nika wenten konten activities, facilitation miwah evaluation. Peserta didik mampu menganalisis pembentukan sandi suara miwah wangun lengkara secara teliti serta mampu memproduksi wacana sesuai wangun lengkara bahasa Bali lan dalam kehidupan bermasyarakat dengan percaya diri. Asapunika taler risa jeroning wewidangan alit-alite mangdane presida mebebaosan sane patut melarapan antuk wangun sandi suara miwah wangun lengkara ring rahinane mangkin. Asapunika taler ring materi sane ring rahinane mangkin sampun taler unggahang ibu ring Google Classroom. Napike sampun kewacen nika alit-alit sareng sami. Sampun nika Bu. Ainggih, becik pisan niki sampun kewacen materi ring rahinane mangkin. Nah, yening sampun iwawu kebaosang ngewacen. Nah, sane mangkin sira presida latarang. Indek napi nika sandi suara. Titiang Bu. Inggih, putra durus putra. Oke. Sandi suara inggih punika suara kewangun melarapan antuk gabungan kekalih suara. Utawi sandi suara inggih punika pameton suara kekalih raris ngewatuang arti tunggal. Sapunika nika Bu. Inggih, suksema putra sampun presida nyawis. Nah, sandi suara punika kebaosang kewangun melarapan antuk gabungan kalih suara utawi sandi suara punika patemon kalih suara sane raris ngemetuang suara tunggal. Ini sampun becik nika saking putra. Nah, sane mangkin. Nah, niki nggih. Pengertian ring sandi suara sane ketlatarang iwawu saking putra. Nah, sane mangkin sira presiden latarang indek rumus sandi suara sane sampun wenten ring materi sane sampun kewacen. Titiang Bu, Inggih, sira niki. Ayu Wulan. Inggih Ayu Wulan, durus Ayu Wulan. Rumus sandi suara. Saneka pertama, aksara suara A matemu sareng aksara A, dados nyane aksara suara A. Umpami nyane ring kruna sampun, witipun saking pengater se, kawohin antuk kruna lingga ampun. Saneka ping kalih, aksara I matemu sareng aksara I, dados nyane I. Umpami nyane ring kruna girindra, witipun saking kruna giri, kawohin kruna indra. Sane kaping 3, aksara suara U matemu sareng aksara suara U, dados nyane U. Umpami nyane ring kruna Prabu utama, witipun saking kruna Prabu, kawohin antuk kruna utama. Sane kaping 4, aksara suara A matemu sareng aksara suara U, dados nyane O. Umpami nyane ring kruna sojar, witipun saking pengater se miwah kruna lingga ujar. Sane kaping 5, aksara suara U matemu sareng aksara suara A, dados nyane O. Umpami nyane ring kruna patemon, witipun saking pengater pe kawohin lingga temu miwah pengiring an. Sane kaping 6, aksara suara A matemu sareng aksara suara I, dados nyane E. Umpami ring kruna Narendra, witipun saking kruna Nara, kawohin kruna Indra. Sane kaping 7, aksara suara A matemu sareng aksara suara I, dados nyane I. Umpami ring kruna misi, witipun saking pengater me kawohin kruna lingga isi, dados nyane misi. Sane kaping 4,
aksara suara A matemu sareng aksara suara E, dados nyane E. Umpamin nyane, saking kruna membon, wetipun, saking pengater me, kawewehin, kruna lingga embon, dados nyane membon. Sampun, Bu. Inggih, becik pisan niki sampun jangkep ketlatarang oleh Ayu Wulan ngenenen indeks rumus sandi suara. Nika wenten aksara suara A metemu sareng aksara suara A, wenten aksara suara I sane metemu sareng aksara suara I, aksara U metemu sareng aksara U dados nyane U, aksara suara A metemu sareng U dados nyane O. Wenten taler aksara suara U bertemu sareng aksara suara A dados O. Wenten aksara A bertemu sareng suara I nika dados E. Wenten taler aksara suara A bertemu sareng I dados I. Nah, punika taler aksara suara A bertemu sareng aksara suara E dados nyane E. Punika nggih. Sampun jangkep niki saking Ayu Wulan cawisan nyane. Nah, wenten sane durung karasepang ngenenen indeks sandi suara. Jelang jebos, Bu. Tiang jagi metaken. Inggih, Yang sandi suara. sira niki. Itu, Bu. Inggih, Maisa. Durus Maisa. Reng sandi suara sani sampun kawacen nika wenten sandi suara tengah miwah sandi suara jaba. Napi bedanya nika, Bu. Nah, wenten sandi suara tengah. Nah, niki sandi suara tengah. Miwah wenten sandi suara jaba. Wau nggih. Nah, Bu. niki wenten pitaken sane becik pisan saking Maisa. Minabda leta-lete sane tiosan sane presida dumun nyawis saking pitaken nyane Maisa. Tiang Mbok Guru. Inggih. Rai. Sandi tengah punika persandiannyane ring tengah. Sandi jaba persandiannyane ring jaba. Nah, niki wenten cawisan saking Rai. Sandi tengah Nggih, Bu. punika kocap sandiane ring tengah. Wenten sandi jaba punika persandiane ring jaba. Nggih, suksema Rai. Sane tiosan wenten malih sane presida ngewawahen. Tiang, Bu. Inggih, Ratih, durus Ratih. Sinampura yeneng iwang. Sandi jaba punika inggih persandian sane wenten ring kalih kruna. Yeneng sandi tengah punika sandi suara sane wenten ring akruna. Sapunika inggih, Bu. Nggih, patut pisan nika nggih. Suksema niki Ratih. Untuk jawabannya nika sampun becik. Nenin indeks sandi suara tengah miwah sandi suara jaba. Nah, sane mangkin wehen ibu malih kidik. Nah, mangda sami uning. Taler mangda nenten iwang penampen ngenenen indeks sandi suara jaba miwah sandi suara tengah. Sandi tengah punika pawentukannyane wenten ring sajeroning akruna. Dia terjadi di dalam satu kata. Inggian kruna sane sampun pulih pengater, pengiring, tawi seselan. Nika contohnya kruna metajen. Nika witipun saking kruna taji. Pulih pengater me miwah akhiran an. Sane metemu nika I plus A dados E. Nah, yening sandi jaba punika pawentukanyane ring sajeroning angkepan kalih kruna. Ya terjadi dalam gabungan dua kata. Contohnya nika kruna prameswari. Nika witipun saking kruna parama miwah iswari. Nah, kruna sane metemu nika A plus I dados nyane E.
Punika Maisa sampun karesepang indik perbedaan utawi pabinayan ring sandi suara jaba miwah sandi suara tengah. Sampun, Bu. Semua, Bu. Inggih, sampun nggih. Nggih, yening sampun wenten malih sanetiosan sanedurung karesepang. Dan Bu, sampun. Inggih, yening sampun mangkin lanturang ibu ngenenen indik wangun lengkare. Nah, napi minap nika lengkare sira presiden nyawis. Tiang, Bu. Inggih Ika, durus Ika. Lengkara inggih punika marupa pupulan kruna sane maduwe arti. Inggih. Cek nika Aika nggih. Lengkara punika marupa pupulan kruna sane maduwe arti. Wenten malih sanetiosan jagi ngawawahen? Tiang Bu Guru. Inggih, sira Diki. Kristia. Inggih Kristia, durus Kristia. Kabaos lengkara inggih punika A. Runtutan ucapan utawi tulisan sane madaging uteng pikayun sane jangkep manep uger-uger tata bahasa. B. Runtutan ucapan sane madaging alunan suara atau nada ring pamuput madaging panas suara panguntat intonasi final. Ring bahasa sane kasurat bahasa tulis. Lengkara ketahnyane kekawitan antu aksara murda atau huruf kapital. Miwah ring panguntat madaging ceciren tanda cecek titik pitaken miwah pisuruh seru. Nggih, becik pisan niki cawisan saking Kristia wau nggih. Nggih, Bu. Nah, sane mangkin wenten malih sane presiden ngawawahen? Tiang ngawawahen malih kide, Bu. Inggih, durus sira niki. Dados agengang malih kide suaranya ne. Lengkara sane kebaos paripurna sekiranya ne mendaging jejering Arab subjek miwah ning lengkara predikat kawilunan lianan sadi pandan objek miwah keterangan enten ngatuang lengkara punika jangkep. Nggih, suksema niki Siska minap jaringannya terputus niki nggih. Nah, nika sampun becik pisan cawisan saking semeton alit-alite majeng ring Kristia, wawu wenten Ika, taler wenten Siska nggih sampun ngawawahen. Nah, sane mangkin Ibu tegesang malih ngenenen indik lengkara punika pupulan kruna. Taler sering marupa lengkara pesaur kruna pinaka pesaur lengkara sedurung nyane. Pinaka dasar pupulan kruna utawi krunane punika kebaos lengkara inggih punika runtutan ucapan utawi tulisan sane medaging unteng pikayun. Sane jangkep manut ugar-ugar tata basa. Nah, lengkara sane kebaos paripurna sekirang-kirangnya medaging jejering lengkara miwah linging lengkara. Jejering nika subjek, linging nika predikat. Nggih, suksema niki alit-alite sampun presiden latarang ngenenen indik lengkara. Nah, ring pahan lengkara wenten taler nah, lengkara nganotin tetujon, wenten lengkara pamidarta, wenten lengkara pitaken, wenten lengkara pituduh. Wenten taler pahan lengkara nganutin wangun, wenten lengkara tunggal, wenten lengkara masusun, wenten lengkara masusun pepadan, masusun matingkat, miwah masusun pepetan. Sampun presida kecawis ring materi nenten akeh malih ibun latarang idriki. Sane mangkin wenten malih sane durung karesepang ngenenen indik lengkara puniki.
Inggih, wenten sane metaken? Saya, Bu. Inggih, sira niki. Mangtri. Inggih, Mang Tri, durus Mang Tri. Tiang durung keresep ring lengkara pamidarta punika kebaosang wenten nyinayang parindikan punika ngenenin parindikan iraga napi parindikan anak tiosan. Sampun, Bu. Nah, niki wenten pitaken saking Mang Tri. Mang Tri durung ngresep. Yening lengkara pamidarta punika kangen nyinayang parindikan iragane napi parindikan anak tiosan. Nah, sedurung ibu sane nyawis, sira presida sane nyawis. Dinda, Bu. Inge Dinda, durus Dinda. Perindikan sane kasinayang nggih punika perindikan sane wenten ring wewidangan iragane. Taler presida nyinayang perindikan iraga contoh nyane yening nyinayang perindikan ring wewidangan iragane dibi sanje ujane bales gati. Sampun, Bu. Inggih. Suksema niki Dinda sampun presida nyawisin pitaken saking Mang Tri. Parindikan sane kasinayang ring lengkara pamidarta punika wenten ring parindikan wewidangan iragane nika taler presida nyinayang parindikan iragane. Nah, contoh sane nyinayang parindikan iragane punika tiang mejalan teke uli sekolah. Nika berarti itu memperlihatkan keadaan diri kita. Yening untuk anak tiosan tawi wewidangan sane wenten ring sekitar riraga nika wenten contohnya ne dibi sanje ujane bales gati. Sapun api Mang Tri sampun keresepang? Sampun, Bu. Inggih, suksema niki sampun ngresep Mang Tri ngenenen indek lengkara. Inggih alit-alit sareng sami. Wenten malih sane jagi metaken? Dan Bu, sampun. Sane tiosan pun api? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Nah, yening sampun. Sampun, Bu. Nah, sane ring Google Classroom, Ibu taler sampun micayang alit-alite lembar kegiatan sisya. Lembar kegiatan sisya punika ngenenen indek nyalahin tawi mendiskusikan pawentukan sandi suara sane wenten ring punggalan wacana. Inggih sane mangkin durusang sane durung jangkep dados palih diskusiang Riki ring Google Meet niki nggih. Nah niki cian Ibu punggalan wacana indayang selahin indek pawentukan sandi suara miwah wangun lengkara sane presida kapikulihang. Nggih durus diskusi dumun. Nggih, Bu, tiang sampun ngepulihang kruna Prabu Tama tresna asih miwah murip nika, Bu. Inggih, becek pisan putra. Bu, tiang masih sampun molehang Tiang wangun sampun. lengkara ring wacana nika, Bu. Inggih sira niki. Maisa, Bu. Oke Maisa. Sampun nggih. Sampun, Bu. Sane tiosan sampun. Sampun, Bu. Sampun. Nah, saning sampun durusang sane mangkin unggahang hasil diskusi sane sampun kapikulihang iwawu durusang putra. Nggih, Bu, untuk kruna Prabu Tama inggih punika Prabu plus utama. Antuk kruna tresna asih tresna ditambah kruna asih
Antuk murip me ditambah murip. Sapunika Bu. Aingge suksema putra. Malih sirang wawahen. Tiang, Bu. Inge rate kumala. Durus rate. Nggih, kruna ke pertama inggih punika solah. Sandi sane matemu me plus sa plus ulah. Kruna sane kedua Girindra inggih punika Giri plus Indra. Nika Bu. Aingge sira malih. Tiang wau bolehang aksara mahotama lan kican Bu. Aingge durus. Mahotama punika boleh suara maha plus utama aksara suara a matemu suara u dados nyane o mahotama. Aingge. Yening kican boleh suara a k plus kican aksara suara a matemu i dados nyane i kican. Aingge becik pisan bagus Narendra niki sampun presiden nyelehin indik pawentukan sandi suara talar punika putra sampun presiden nyelehin miwah rate ngenenen indik lengkara wawu Maisa sampun lurusang Maisa unggahang. Nggih Bu, wangun lengkara sane prasida kapolehang inggih punika lengkara pidarta, lengkara tunggal, lan lengkara masusun pepadan. Lengkara pidarta nika kaambil ring lengkara dugas dina redite umanis made sarmi ajake teken memene ngadep canang ke Pekan Badung. Lengkara tunggal keambil ring lengkara meme nyun canang akranjang. Lengkara masusun pepadan keambil ring lengkara made sarmi masih nyun akranjang sake wanten keranjangne cenikan. Kenten Bu. Aingge becik pisan niki alit-alite sareng sami sampun presiden nyelehin indik pawentukan sandi suara sade kesobiahang iwawu taler wangun lengkara sane presiden kacingakin utawi keselehan ring sajeroning wacana. Sampune sami sampun presiden nyelehin tur sampun kadiskusiang indik wangun sandi suara miwah wangun lengkara. Sane mangkin sira sane presida ngicenin pamicutat utawi kesimpulan indik pepelajahan sane kepelajahan iwawu. Aingge coba niki putra. Nggih Bu. Titiang nika Bu. Inge durus putra. Sandi suara inggih punika suara sane kewangun melarapan antuk gabungan kekalih suara. Ring sajaroning gabungan kekalih suara punika wenten pinaka dasar sane kaanggen nujuin gabungan punika. Sandi sisi utawi ketah kebausin sandi jaba. Inggih punika sandi sane kewangun sajeroning kalih kruna lingga. Sandi jero utawi kebaos sandi tengah inggih punika wangun sandi sajeroning akruna lingga utawi kruna polah pawawahin utawi gabungan pengater pengiring miwah seselan. Lengkara punika marupa pupulan kruna taler sering marupa kruna pinaka pasaur lengkara sadurung nyane. Pinaka dasar pupulan kruna utawi krunane punika kabaos lengkara inggih punika sane a runtutan ucapan utawi tulisan sane madaging unteng pikayunan sane jangkep manut ugar-ugar tata basa. Sane b nganutin tetujuan bebaosan lengkara kaperang dados tigang soroh inggih punika lengkara pamidarta, lengkara pitaken, miwah lengkara panguduh. Nganutin wangunipun
Lengkara kabinayan dados lengkara tunggal miwah lengkara masusun. Sapunika Bu. Aingge suksema niki putra sampun prasida ngicenin pamicutat utawi kesimpulan indik pepelajaran ring rahinane mangkin. Iwawu iraga sareng sami sampun sida melajahin indik sandi swara inggih punika swara sane kewangun melarapan antuk gabungan kalih swara. Risa jeroning gabungan kalih swara punika benten pinaka dasar sane keangen nujuin gabungan punika. Nggih punika rumus-rumus sane sampun kasobiahang iwawu. Wenten pepalihan sandi swara punika wenten sandi tengah miwah sandi jabe. Nah, ngenen indik lengkara. Lengkara kebaosang punika marupa pupulan kruna sane maduwe arti. Pinaka dasar pupulan kruna utawi krunane punika kebaos lengkara pinaka runtutan ucapan utawi tulisan sane medaging unteng pikayunan sane jangkep manut ugar-ugar tata basa. Nganutin tetujon bebaosan lengkara keperang dados tetiga inggih punika lengkara pamidarta, lengkara pitaken, wenten lengkara pituduh. Nganutin wangunipun lengkara punika kabinayang dados lengkara tunggal miwah lengkara masusun. Nggih, sedurungyane wenten malih sane jagi ketakenang. Sampun Bu. Dan Bu. Nggih, sadurung web puniki kapuputang malih bos-bos wenten evaluasi ring Google Classroom jagi kirimang Ibu marupa link Google Form. Indayang cawis pitaken sane wenten ring Google Form punika. Tuh ring LKPD ring kegiatan 3 wenten kekaryanin percakapan singkat. Mangda medaging wangun lengkara sane sampun kepelajahin iwawu. Nika kapupulang nyantos galah 6 sore malih bos-bos. Nih, punapi indik tugasnya ne wenten pitaken? Dan Bu sampun Dan Bu. Dan Bu, sampun Bu. Nggih, yening sampun sami kresep, sampun taler iwawu iraga melajahin nenenin indik sandi swara miwah wangun lengkara mangdane alit-alite sareng sami nenten kimut-kimut melajahin basa Bali puniki. Santukan basa Bali puniki marupa basa ibu alit-alite rikala benjang pungkur alit-alite ring pekraman membebawasan mangda uning indik bebawasan sane becik. Sadurung pepelajaran puniki kesinap utawi kepuputang ngiring dumun berdoa matur suksema riantukan pepelajaran puniki sampun presida memargi antar. Inggih berdoa kekawitin. Berdoa selesai. Nggih pinaka wusananing atur Zoom meeting ring rahina puniki jagi puputang Ibu antuk parame santi. Om Santi Om Santi 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 Santi. Om. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua.